Samsung je prošle godine drastično promijenio svoju Galaxy A seriju. Nekadašnji mid-range modeli s premium pedigreom ispali su iz igre i na red su došli telefoni s plastičnom izradom, ali s puno boljim i fokusiranijim mogućnostima i naravno nešto nižom cijenom. Najpopularniji u toj novoj Galaxy A seriji, barem na našim prostorima, bio je Samsung Galaxy A50, a telefon koji danas testiram direktni je nasljednik tog modela. Samsung Galaxy A51 ne mijenja prokušanu formulu i zapravo je skromna nadogradnja u odnosu na prethodnika, no to možda nije toliko ni loše. Ako je Samsung popravio one stvari koje su prije bile, pa ajmo reći klimave, ovo bi mogao biti poprilično kompletan mid-range telefon. Pozdrav svima, ja sam Josip s bytebox.com i idemo vidjeti koliko je kompletan Galaxy A51. Prva velika promjena u ovoj generaciji je dizajn. A50 izgleda lijepo, ali A51 izgleda još ljepše. Veliki razlog za to su dva detalja. Prvi je Infinity O zaslon, što je Samsungov fancy naziv za rupicu u zaslonu smještenu u sredini. On sam od sebe ne bi bio toliko impresivan da nema vrlo tankih okvira oko zaslona, a onaj okvir ispod zaslona se pogotovo dobro smanjio u odnosu na A50, što itekako pozdravljam. Zahvaljujući tom tankom okviru, ali i zaslonu koji je sada omjera stranica 20:9, Galaxy A51 je zapravo za milimetar uži od Galaxy A50, unatoč tome što ima veći zaslon. Milimetar možda ne zvuči puno, ali dodatno olakšava rukovanje telefonom. Drugi detalj je općenito stražnja strana koja izgleda čisto i elegantno. Tu su samo kamere smještene u gornjem lijevom kutu, Samsung logo i zanimljivi efekti s bojama koji su vidljivi samo pod određenim svjetlom ili kutom. Kućište je naravno napravljeno od plastike kao kod svih Galaxy A modela, no da budem iskren to nije nešto što zamjeram jer se radi o kvalitetnoj i utegnutoj plastici koja izgledom podsjeća na staklo. Samsung je poznat po svojim lijepim Super AMOLED zaslonima i ovaj nije nikakva iznimka. Štoviše, uz dizajn, on je drugi veliki adut Galaxy A51. Dijagonala mu je dosta velikih 6,5 inča, a Full HD Plus rezolucija osigurava da ćete gledati u oštru sliku. Boje su živahne, vidljivost na suncu solidna i generalno se može reći da se radi o jednom od najboljih zaslona u klasi. U njemu se krije i skener otiska prsta koji je bio moje najveće razočaranje na Galaxy A50. Navodno su ga popravili s vremenom, no to osobno nisam imao priliku vidjeti. Ovaj na A51 srećom postiže znatno bolje rezultate nego onaj na A50, no kako se radi o optičkom skeneru, ne treba očekivati čuda. Ja sam se prvi dan mučio da pravilno skeniram prst i već sam bio uvjeren da se ponavlja priča iz prošle godine. Srećom, već drugi dan sam naučio da malo duže trebam držati prst i mogu slobodno reći da je uspješnost otključavanja bila oko 70 do 80%. Nije dobro kao klasični skener, ali dovoljno dobro da me nije natjeralo da ga u potpunosti isključim. Hardware je jedna od onih stvari koja se u odnosu na prethodnika nije gotovo nikako mijenjala. Galaxy A51 koristi 10 nanometarski Exynos 9611 procesor koji se u pogledu performansi ni za 1% ne razlikuje od Exynosa 9610. Tu je još i 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, a ta sveukupna hardverska kombinacija osigurava ugodan, ali ne prebrz svakodnevni rad, uz tek povremeno usporavanje ili lag kada je pokrenuto mnogo aplikacija ili kada se obavlja neki zahtjevniji zadatak. Uvjeren sam da se dodatnim softverskim optimizacijama mogu riješiti i te stvari jer ovaj procesor ipak ima sposobne Cortex A73 jezgre. Moguće je gaming, čak i onih zahtjevnijih naslova. Naprimjer, ja sam igrao Call of Duty bez ikakvih problema na srednjim detaljima, uz ugodan frame rate i bez vidljivih frame dropova. Probao sam i Fortnite jer su ga sada omogućili na svim uređajima, no nažalost u borbama ima previše frame dropova čak i na minimalnim detaljima. Evo vidite, ja se na primjer ne borim s drugim likovima nego sa šumom, kamenjima i kontrolama i čak i tada ima frame dropova. Doduše, to je bilo i za očekivati jer je u minimalnim zahtjevima igre naveden mnogo snažniji GPU.
Fortnite je naravno iznimka i generalno možete računati na ugodno igranje većine naslova dostupnih na Play trgovini. Od ostalih hardverskih detalja koji su mi se svidjeli, svakako bih naveo 3,5 mm ulaz za slušalce, poseban slot za microSD karticu koji ne zauzima mjesto drugoj SIM kartici, podršku za Dolby Atmos, postojanje NFC čipa i naravno veliku bateriju. Baterija ima kapacitet od 4000 mAh i bez problema može izdržati jedan dan teške upotrebe ili 2 dana normalnije do laganije upotrebe. Mojom upotrebom, koja podrazumijeva dosta dopisivanja, e-mailova, surfanja i YouTube-a, prosječni screen on time se vrti oko 6,5 sati, a vjerujem da bi se uz manje uštede mogao postići još bolji rezultat. Tu je također i podrška za 15W brzo punjenje, koji je uvijek lijepo vidjeti. Još jedan veliki upgrade u odnosu na Galaxy A50, možda i najveći, su kamere. Galaxy A50 nije imao loše kamere, ali nije uspio kvalitetom opravdati višu cijenu u odnosu na konkurente. Ako ste na našem kanalu gledali usporedbu s Redmi Note 7, onda dobro znate o čemu pričam. Samsung se napokon pridružio trendu korištenja senzora s velikim brojem megapiksela u malo povoljnijim telefonima, pa tako A51 ima primarni 48 megapikselni senzor na stražnjoj strani. Kod ovakvih senzora nije cilj dobiti 48 megapikselne fotografije, nego kvalitetnije 12 megapikselne fotografije koje su nastale uz pomoć pixel binninga, to jest spajanjem 4 obližnja piksela u jedan. Ako baš želite 48 megapikselni način možete uključiti i to na čudan način, biranjem opcije 3:4H, no neke razlike u kvaliteti nećete primijetiti. Što više, po noći ćete čak izgubiti na kvaliteti jer su ovi senzori dizajnirani upravo za pixel binning. Dok se držite 12 megapikselne rezolucije možete računati na odlične dnevne fotografije. Prikaz boja je vjeran, iako malo živahan, a dinamički raspon je zahvaljujući HDR-u odličan čak i u zahtjevnijim uvjetima. To se pogotovo moglo primijetiti u usporedbi s Redmi Note 8 Pro koju svakako pogledajte ako već niste. U toj usporedbi se također moglo vidjeti da A51 nije baš majstor za noćne fotografije, no to je bilo i za očekivati. Ima noćni način pa to donekle pomaže, ali treba upamtiti da ovo ipak nije Galaxy S telefon. Dobra priča kod A51 nastavlja se i na ultra širokokutnoj kameri. Radi se o 12 megapikselnom senzoru koji hvata možda čak najbolje fotografije u klasi. Detalja ima mnogo, kut je dosta širok, a boje su čak živahnije nego na primarnom senzoru. Samsung definitivno pretjera s obradom i bojama na ovim slikama, ali rezultat su fotke koje odmah atraktivno izgledaju. Ne treba zaboraviti ni da je tu sada 5 megapikselna makrokamera koje nije bilo kod prethodnika, a služi za slikanje na udaljenostima od 3 do 5 cm. Mene osobno ovo nije korisno i radije bih da su stavili telefoto leću, ali ne mogu se žaliti na kvalitetu. Što se tiče prednje kamere, radi se o 32 megapikselnom senzoru za koji imam samo riječi pohvale. Slike su oštre, dinamički raspon dobar i zapravo jedino posustaje tek u lošijim svjetlosnim uvjetima. Ako tražite dobru prednju kameru, ovo je definitivno jedan od prvih telefona koje trebate gledati u ovoj klasi. U pogledu videa odrađen je solidan posao. I prednja i stražnja kamera podržavaju snimanju 4K rezoluciji, ali bez stabilizacije. Za stabilizaciju je potrebno odabrati Full HD rezoluciju i kao što vidite rezultati su jako dobri za jedan telefon srednje klase. Detalja ima dovoljno, dinamički raspon je dobar i stabilizacija uglavnom obavlja dobar posao. Kažem uglavnom jer se nekada primijeti nešto što mi osobno izgleda kao plutanje fokusa, no srećom nije toliko istaknuto da predstavlja neki veliki problem. Samsung Galaxy A51 je prvi Samsungov telefon na našim prostorima koji dolazi s predinstaliranim Androidom 10, a uz njega naravno ide i novo One UI 2.0 sučenje. One UI mi je osobno najdraži Android skin jer nudi oko ugodan dizajn kombiniran s logičnim i praktičnim stvarima kao što je pomicanje brojnih ključnih opcija na dno, gdje su naravno lakše za dosegnuti s palcem. Ova nova verzija dobila i standardne Android geste identične kao na Pixel telefonima,
što je nešto što mnogi, uključujući mene, već dugo čekaju na Samsung telefonima. Ostalo je manje više standardna priča. Kao što sam već rekao, performanse su ok, a manje usporavanje primijeti se tek kada je učitano više aplikacija ili kada je u pitanju neka zahtjevnija aplikacija. Kako to obično bude, nova verzija Androida donijela i neke bugove kojih je srećom i Samsung svjestan, pa će gotovo sigurno biti riješeni sljedećom nadogradnjom. Ja sam recimo primijetio da Wi-Fi i Bluetooth ne mogu dugo raditi zajedno i prije ili poslije oboje se gase. To sam primijetio jer koristim pametni sat koji bi mi se barem jednom dnevno nasumično odspojio od telefona. Zanimljivo je da je Bluetooth u tom slučaju nemoguće upaliti dok ne isključim Wi-Fi i ponovo ga upalim. Kada to učinim, Bluetooth se odmah automatski pali. Osim toga, nisam primijetio ništa drugo, no volio bih da Samsung još malo optimizira performanse jer je očito da i na tom polju ima prostora za napredak. Sve ove lijepe stvari što ste do sada čuli upakirane su cijenu od nekih 350 eura na našem tržištu, što je definitivno malo visoko, ali i očekivano od Samsunga. Da je nekih 50 eura manje, bilo bi idealno, ali što je tu je. Zato svakako držite oko na Aeronetu koji je omogućio ovaj današnji video, jer kupovina ovakvih uređaja najlakša je upravo preko telekom operatera i to uz popust na tarife ili plaćanjem na rate. Hvala Aeronetu što podržava naš rad, a vi svakako pratite njihovu web stranicu jer će se Galaxy A51 i Galaxy A71, ali i brojni drugi uređaji ubrzo pojaviti u njihovoj ponudi. Zaključak je ovdje jasan i ako ste gledali usporedbu s Redmi Note 8 Pro, onda ga već znate. Ovo nije telefon za one koji traže maksimalne performanse za što manje novaca, nego za one koji vole uravnoteženiji telefon i sigurnost poznatog brenda. Ako kupujete u ovom cjenovnom rangu i prioritet stavljate na lijep dizajn, jako lijep zaslon i dobre stražnje i prednje kamere, onda je Galaxy A51 laka preporuka za vas. Što više, ovo je jedan od onih uređaja koje mirne duše možete preporučiti nekom prijatelju ili članu rodbine koji nisu toliko opterećeni tehničkim detaljima, jednostavno žele lijep telefon koji dobro radi. I to bi bilo to za danas. U komentarima mi recite kakav se vama čini Samsung Galaxy A51 i smatrate li da ima boljih opcija u ovom cjenovnom rangu. Ako vam se svidio ovaj današnji video, onda svakako ostavite jedan palac gore, pretplatite se na Bytebox YouTube kanal ako već niste i zapratite nas na portalu i na društvenim mrežama. Čujemo se u komentarima i do sljedećeg puta.